DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Mga kasama, mayong adlaw ka natong tanan. Naatakaron din sa bugnaw-bugnaw nga dapit kaya na medyo buki-buki na ginatuang natuan mga kasama. Kaya nga tuang pagpangita o mga sukitik paminaw, watay pilion nga barangay basta naminaw mga kasama sa DXDC. And this time natakaron din sa barangay Dalyawan Plantation, Purok Seco particular kay natay nasakpan diri nga atong suking tigpaminaw. Mahimo nato karon nga DXDC Listener of the Day nakatungtong na kita sa ilahang balay. Atong ilailahon si Nanay Nay, may adlaw kanimo. May adlaw sir. Kumusta? Maayo man. Maayo. Unsay pangalan mo? Nelpa Incabo. Ayan, si Nanay Nelpa Incabo. Nanay Nelpa, diri sa bukid-bukid naman ning inyo ha, unsay kalingawan nga imong ginahimo? Drama sa DXDC. Drama sa DXDC. Oh, pila nakakatuig na minaw sa drama sa DXDC. Sugad bata pa. Sugad pa ka. Hantod tiguan na karon. Di basta-basta. Oo. O sabay naa sa DXDC, nganong nipilit ka og pagpaminaw. Agwa po kay ilang mga drama. Oo. Labi na gyud ang handumanan sa usa ka awit. So, Nanay Nelpa, tungod kay ikaw ang amo ang nasakpan nga tigpaminawan sa DXDC, ikaw ato ang DXDC Listener of the Day! Ayan! O, gato mo niya ni. Dawata tong radyo, o niya kining Lechon Manok! Daghang salamat sa ayan! DXDC. Napatay pantulak, dawata to ang pantulak. Ayan! Daghang salamat. Hindi ka makalimot an sa DXDC. Kay natay DXDC souvenir t-shirt. Wow! Ayan! Daghang salamat. Nay, nanamagin sa imo atong premyo sa atong masulti sa DXDC. Daghang salamat sa DXDC. Sana maminaw pod mo sa programa sa DXDC. Ayan, salamat kaayo. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Joel Viray, Tatak, RNN. DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.